Penpau din Hussein ya kajing ko ajung uban pong ya ujar si nombar sau bat singap ya kani kajing kenau ijung u ya usar jo Ramos hakapor pa udang don tang kandai snem karta. Udin Hussein ulo penyeso bat ke klub Real Madrid neduk mencium snem jung benai mei bat ke kontrak jung bat ke Real Madrid kan kut hadu benai jun arjar laipau. Kani ke samoy ke bala deb lene kani ke debut campaign jung ulpong ya ke jasi nombar pusau. Badai haka 10 Agos arjar arpunriu baka Real Madrid kala penbana officially ba Udin Hussein unpong no ya ujar si nombar sau. Adin kajing yo tip gol jungu ha kaji kun perlok menin kesingi ya pring ka Real Madrid bat Schalke. Udin Hussein ula pempau baka de kajing kuat kebala rim nadu dang kena ban pong ya ujar si nombar sau jong ka Real Madrid. Nomor ba Sergio Ramos udai yu idol bakrau tam jungu. Ulo ongru ba ujupe ya Sergio Ramos kumwe na ki santar bak kibat pitam ha ke history jong ka football. Ulong sisu ba kawe na ki jing kenau ka ba uid ba nadu dang kena kadai kapor. Hakabau UI ya Ramos bau tap ia kekul kaba penyakat haka menit kaba kadu haka UEFA Champions League final haus nemar jar katsau Persya ya ke Atletico Madrid haka takapor Hussein udang dontang kandai snem karta. Pai nak kalian Sergio Ramos hadin ke jingide jong Hussein bat ke jersey nomor sau kelalong official Ramos hiu lepa ya ke message Syau Hussein ban ai jengkersan dak baong good luck cham. Ramos ru pempau ba ukermen baka jersey nomor sau kan wanra bun ke jingkmen bat ke jingjob ya Hussein.